ithini inkozo uma uyisumbathisiwe ngosiba mbongiloba luthini usiko lwezingoma athina lamadoda ezinsizwa namhlanje lamadoda ezinsizwa yona lamadoda sezinsika kunalamadoda ezinsizwa namhlanje lamadoda ezinsizwa yona lamadoda sezinsika uthi-ke waliwa ukungazi ngoba ukube bazi ingaba kazange wazibandakanya nocansi. Lana-ke sikhuluma ngomfokazi wakwambulazi umwazi lensizwa yakamamkhwanazi eyaphuma yaya eJozi ihamba ngoba ifuna umsebenzi kuthiwa yawuthola umsebenzi yathola nezintokazi esasithihle ongafunge ezaseNazi yahlala yadla nazimali twinkinga ubengasayi kwayikhumusi ubesilala kweminye imizi engasalali ngisho nanowakhe umfazi elala nabanye abafazi bakweminye imizi alale namadoda kazi akweminye imizi alale nezinto kazi zakweminye imizi alale nezalu kazi zakweminye imizi engasalali kwakhe umuzi umefika bese kuthiwa mshinguzi esephenduke isihlahla sikamdungumuzi esenesifo esihlanganiswe kalimuzi umehlo uthi waliwa ukungazi ngoba ukube bazi engaba kazange wazimbandakanya nocansi ayakhalaga wakhe amadodana namadodakazi akhe lomuzi ukhala mkhukwe nomkhwekazi akhe lomuzi uyakhala wakhe umfazi okwangeya kwakuyintokazi imhlophe kuhle kobisile komazi eyadlala abantu engabazi abebekulisitela socansi namhlanje sihleli phansi isikhala ezimathonsi ithi yaliwa ukungazi ngoba ukube beyazi ingaba izange yazimbandakanya nocansi. Ngitheni kunalamadoda ezinsizwa namhlanje lamadoda ezinsizwa iwona lamadoda seyinsizika iwona lamadoda seyinsizika imbongi